Hvala što ste a, prihvatili ovaj razgovor. Žao mi je što ga ne radimo uživo, ali nadam se da ćemo imati prilike nekad. Da. Svi su se vrlo obradovali ljudi. Baš smo danas pričali s nekim ljudima iz Hrvatske i isto su rekli kao super, super odluka je dati nagradu Svetlani Slapšak. S Miklavžom Komedijom sam isto jučer razgovarao i on je želeo kao da vas upozna. Ali rekao sam mu, nažalost, ne dolazi mi Klavš, a on nam dolazi. Ali Da. radujem se i ovome. Tako da, hvala vam. Svetlana, imamo ovih, znate ono, 40 minuta, ako nam bude Jeste. interesantno, ako vi procenite da možemo reći još nešto, produžit ćemo razgovor, ali ja planiram otprilike da tako nešto bude, 30 minuta, da ovo emitujemo u petak na toj svečanoj dodeli Da. nagrade. Znači, evo za početak bih vas pitao ono što i mene pitaju ljudi ovdje i prijatelji, zašto Svetlana Slapšak, niko vas ne zna kao spisateljicu, kao proznu spisateljicu, a svi vas znaju kao ono, aktivistkinju i profesorku i antropologinju i teoretičarku i velikog borca. A, Tako da nam kažite nešto baš o književnoj strani vaše ličnosti, zato što je naš festival književni pre svega, ali zapravo je festival gde se Mhm. ukrštaju različiti mediji, recimo, i to je jedan od razloga zašto smo vama dali nagradu. Tako da vi možete onako iz prve ruke da nam kažete kakvu ulogu igra književnost u vašem životu. Da li vam je sad sad interesantnije, uzbudljivije, pisanje, mislim, ono prozno, književno, ili ste već i ranije radili i pisali to? Jesam. Moj prvi roman je izašao 84. godine. Napisala sam ga pod pseudonimom. To je roman za decu, odnosno za stariju decu, za tinejdžere. Izašao je u veoma čuvenoj ediciji Plava ptica, Beogradske prosvete, u dva dela, čak dve knjige su bile. I to je bio za mene jedan zanimljiv književni eksperiment, jer sam se bavila književnošću, jel? Pisala o književnosti. I taj eksperiment se sastoji u tome što sam za jednog svog mladog učenika pisala roman. Počela sam na njegov rođendan, trebalo je nešto doneti, ja sam bila potpuno bez para, pa sam smislila da pišem roman za njega jedan put nedeljno po jedno poglavlje, i to roman koga jednostavno nije bilo. Avanturistički roman, dobar avanturistički roman koji se dešava na raznim mestima, koji je zanimljiv u nekom istorijskom periodu, tipa Aleksandra Dime, Rafaela Sabatinja, i to jednostavno toga nije bilo. I ja sam se odlučila da mu takav roman pišem, s time što smo se još dogovarali. On je hteo recimo da se junakinja svakako nađe na jugu Severne Amerike, u Floridi. Onda je, naravno, ja sam zahtevala da junak prođe kroz Grčku. Sve se Da, dešava u da. našem omiljenom 18. veku. I tome slično, to su intelektualci koji su iz kruga enciklopedije i tome slično, francuske enciklopedije. Onda su bili neki drugi zahtevi. Moj čitalac je zahtevao da se pojavi morska krava i od tada u mojim romanima se uvijek pojavljuju životinje. A I Svetlana, drugo da vas zahteva pitam, da. ovo pominjete avanturistički roman, vi ste imali vrlo burnu mladost i baš me ovo podsjeća, ovo što je sad opet aktuelno, jel da, i Palestina, i Arafat, i borbe, još ste vi to preživeli maltene kao studentkinja i sve to, i hapšeni ste, i Naravno. oduzimani, i pasoš, tako da ste imali avanturističku, ono, mladost prije To ovog jeste tačno. avanturističkog romana. To jeste tačno, apsolutno, ali ovo je naravno, date, to je mock adventure novel, to su ironično je povremeno napisano i tome slično, schematski odgovara antičkom ljubavnom romanu, avanturističkom, ljubavno-avanturističkom i tako dalje. No, ukratko, jedan od zahteva moga čitaoca bio je da suprotno mojoj nameri da junaci uživaju u seksu već u trećeg poglavlja, da se to desi tek na kraju. Tako da je to bio jedan od njegovih zahteva. No, u svakom slučaju ta knjiga je izašla, bila je veoma popularna, izašla je u 15.000 primjeraka, posle su još doštampali ne znam koliko, nikad mi nisu rekli jer nisu htjeli da mi plate, naravno.
I za vreme rata, to je, po svedočenju jedne moje prijateljice iz Srbije, to je bar u njenoj biblioteci, a to je na planini Zlatibor, to je bila jedna od najčitanijih knjiga za vreme rata. Interesantno, Tako da da. u tom smislu, to je liberalna knjiga koja promoviše demokratiju, jednakost polova, sve te stvari koje treba da se kažu, jel? Izrazito je tako politički nabijena, ako hoćete, ko ume da čita. I onda je bila pauza, bavila sam se samo radom i kada sam otišla u penziju, imala sam jedan roman koji je trebalo da bude objavljen krajem 90-ih, ali niko nije hteo da ga objavi, jer je u romanu bilo, ceo jedan deo romana je parodija romana Dobrice Ćosića, ne Da. naročito prije ljubazda, tako da niko nije hteo da objavi taj roman i onda je konačno izašao 2016. i odmah dobio nagradu kao najbolje delo na srpskom jeziku, nagradu Suncokret. Ja sam vas Tako upoznao, Svetlana, kao spisateljicu baš preko Profemine i tad sam da, ja bio dosta naravno. mlad i vi ste tamo baš ono čerečili Dobricu Ćosić i to mi se toliko Jeste. dopadalo kad ste lovili ono i one faktografske greške i sve to, fotokopiri 30. godina i sve to. Tako da je meni to bilo ono fantastično i zapravo od tad vas pratim, ali i za mene je nova ova vaša, da kažem, ono, književna, prozna dimenzija. Sad sam pročitao Osvetnice, to mi se isto dopalo i ovo što sad vi pričate o prvoj knjizi na neki način me podsjeća ta vaša, jel da, žanrovska usredsređenost. Ne podsjeća i na Osvetnice koje je baš ono žanrovski roman, krimi roman, ali dosta kompleksan. Tako da neke žice su valjda postojane u vašem životu. Sasvim sigurno. Volim da pišem, a kada su me nepravedno izbacili iz vaspitačkog procesa i iz te formalne akademije, posle izvjesnog vremena, znate, bila sam očajna, ali posle izvjesnog vremena sam shvatila da sam dobila izuzetan poklon i to je vreme. I u tom vremenu sam zaista mogla da ponovo pišem romane i da se malo zabavljam. I ja definišem svoj žanr koji se manje više ponavlja u svim mojim romanima. Do sad ih je izašlo 5. Sad se na srpskom sprema jedan koji je već izašao u Sloveniji, koga sam pisala na slovenačkom pa prevodila na srpski, srpsko-hrvatski. I to su sve romani koji pripadaju menipskoj satiri. To je jedan antički žanr na kome je mnogo docnije radio i teoretizovao Mihail Bahtin. I Bahtin je upravo menipsku satiru uzeo kao neki egzemplarni žanr na kome je formulisao svoju teoriju dijaloga. Menipska satira znači da je u romanu sve i svašta. Proza, poezija, esej, razni zapleti, dvostruki položaj, ironija, pastiš i cinizam, mogli bi se reći. Tako da to je neko područje u kojem ja volim da radim, jer to je istraživanje raznih žanrova i istovremeno sklapanje priče koje meni jako odgovara. Malo se od toga razlikuje roman, ne znam da li ste to vidjeli, koji se zove Delikatni ljubavnici, odnosno Škola za delikatne ljubavnike. To je priča o nemogućoj ljubavi koja se rađa u trenutku pada diktature u Grčkoj 74. godine i napisana je u stvari po danima. Tako da je u tom smislu drugačije, ali i u njoj ima i stihova i eseja i tome slično. Da, I to to je nisam neko moje... pročitao, da. Ali to Da, mi je, to je jeste, neko... to mi je na lektiri. Ja, za trenutak, ako dozvolite, Svetlana, kad već pominjete Grčku, ja sam to pomenuo, šta mislite, zato što nam je to isto tema festivala, antifašizam. Aha, A vi možete da aha. upoređujete, imate dosta godina i buran život. Doživjeli ste taj raspad Jugoslavije koje je mnoge od nas ono dramatično pogodio. Ali recimo to pitanje, ono, hunta, bili ste i tamo, ono, direktno ste učestvovali, pad hunte. Danas se to opet oživljava, i fašizam i sve to. Kako upoređujete to? Recimo te zlatne godine, 30. je tako, 45. 75. koje vama baš nisu bile tako zlatne, čak i u toj Nisu. zlatnoj zemlji kao Jugoslaviji, ali danas mnogi misle da je mnogo, mnogo gore. Šta mislite o tome? Tu bih se saglasila. Ja sam imala određen položaj koji sam sama izabrala, to su rizici koje sam sama preuzela, za njih sam plaćala, ali za nekog običnog čovjeka, dakle za većinu ljudi koji nisu bili politički aktivni, nisu mislili politički, filozofski o demokratiji i tako dalje,
to je bilo vreme u kojem je bilo ogromno prednosti. Ja iz svog socijalnog sloja u kapitalizmu nikada ne bih mogla doći do dobrih fakulteta i do Da, da, da. punog školovanja, ni do klasične gimnazije, ni do čega sličnog, a to mi je bilo omogućeno i ja sam u tom smislu pomirena sa, ako hoćete, sa nekakvim principima, obaš kada ne govorimo o ženskim pravima koja su bila, jel, Da. neuporedivo bolje i više osigurana tada nego sada. Jel? Sada se svuda pojavljuju, stalno se patrijarhat oživljava u nekim raznim oblicima, jel? Pre svega zajedno sa nacionalizmom, normalno. Jel? To se i očekuje. Dakle, ima nekih prednosti taj metod, ja danas verujem u nekakav demokratski socijalizam kao budućnost, ukoliko se oslobodimo fašizma koji polako, polako guta celu planetu. I tada sam ga doživjela u Grčkoj 74. godine. Pre toga sam se odlučila da ću se baviti naukom, neću više dizati revoluciju. I kada sam se odlučila da se bavim naukom, uletela sam onako direktno glavom u e, pad diktature u Grčkoj. Ja sam se odlučila da idem u arheološki muzej, nacionalni muzej, koji je zgrada do zgrade sa Politehnikom, gde je te noći pobijeno, ne zna se još ni danas koliko studenta, kad su tenkovi ušli u fakultet koji je bio okupiran od strane studenta. Dakle, to sam doživjela. Ja? Tako da, opet sam bila duboko u nekakvom aktivizmu, ali ovoga puta u učenju, pre svega učenju o Grčkoj, koja je jedna neobično traumatična kultura, neverovatno dinamična i o njoj čudo jedno zapravo znamo, o modernoj Grčkoj znamo veoma malo i tada smo znali veoma malo. Tako da sam se polako učila, saznavala i onda to je trajalo 20 godina. 93. prestala sam da idem u Grčku i 14 godina nisam išla, do tada sam išla svake godine bar po 2 puta zbog studijskih obaveza, zbog rada moga muža koji je arheolog, koji je radio i u Grčkoj od 2000. godine 10 godina. Dakle, nisam išla više tamo jer više nisam mogla da podnesem grčki nacionalizam. Da. To da sam bilo gde ušla pa su me pitali odakle sam, kad sam rekla odakle sam, onda su radosno mi odvraćali idemo da pobijemo sve muslimane i tome slično, jer to ja nisam mogla Strašno. poneti. To nije bila moja Grčka. Tako da sam se u Grčku vratila tek 2006. kada je moj muž već uveliko radio u Grčkoj i kada je on kao arheolog koji zna grčki, imao u Bojoti svoj teren, tamo je radio i imao je poseban odnos sa ljudima, doživio je grčku krizu koja je bila strašna i promenu mišljenja koja je bila takva da je on njima mogao da objasni ko je Vlatko Stefanovski. Mogao je da im kaže šta je makedonski jezik. Mogao je da im pušta tu muziku i oni su se saglašavali. To je Da, bilo da. potpuno nevjerovatno. Dakle, posle njegovog iskustva, onda sam ja počela sa njim ponovo da odlazim u Grčku. Sve do nedavno, otkako sam invalid, malo je teži slučaj ići putovati i tome slično. Onako kako smo mi putovali kao arheolozi terenci. Da, ja sam primetio, pa vi često spominjete Makedoniju u svojim knjigama. Na primjer, Letići Mhm. Pilaf mi je jedna od najdražih vaših knjiga. Imam barem 5 knjiga iz te biblioteke 20. vek vaših. Mi smo preveli još Jeste. pre više od 20 godina ženske ikone i sad smo baš za Jeste. festival spremili neko malo izdanje, reprint Mhm. toga. I često zapravo spominjete Makedoniju i to mi je drago, baš i sa, ono, u vezi sa hranom, muzikom i znate zemlju i to mi je onako baš, uvijek smo bili mi nekako na repu u Jugoslaviji, a to se još jače osjeti poslije raspada Jugoslavije, da onako kao, baš slepo Da. crevo. Tako da To, mi je i znate, to, da, izvolite, izvolite. Ja sam balkanolog po jednoj od mojih disciplina na kojima sam radila doktorat. I za mene Makedonija je srce Balkana. To je meni možda najdraži deo Balkana, u čijoj istoriji posebno uživam, u tome kako se jezik razvijao, u tome kako su se međusobno pretapali jezici, kako su se sretali, kako su se istorijski fenomeni poklapali i tome slično. I moj sledeći roman bit će upravo smešten u Makedoniju. Wow. Između, između Grčke i Makedonije 19. vek i naravno genijalni Skenderbeg ep koji je autor napisao na grčkom, dobio nagradu i sve Da, ostalo da, znate da. priču.
To me zanima, Sjajno. upravo to. Tako da moj odnos sa Makedonijom je zaista uvijek bio jako, jako pristan. Preda drugačije nemam nikakvih, ni rođačkih, ni drugih, imam samo prijatelje. I ta moja ljubav prema Makedoniji je ostala još do danas. Ako hoćete, to je neka utopijska moja slika Balkana. Kako Da, treba da da. bude. Sjajno, u tome vrlo interesuje novi roman, da, to će biti uzbudljivo. Kažite mi nešto, Svetlana, negdje sam pročitao par vaših omiljenih knjiga i video sam da je Winnie Pooh, to nam je zajedničko, ja to obožavam, mada sam ja to kasno otkrio i otkrio sam ga zato što ja volim igre rečima, ono kalambure, nonsens i sve to i tek sam onda Da, shvatio, pre, da. ne znam, 10-20 godina kad sam, a ne kao dete. I baš sam video da vi Mhm. ono baš insistirate da vam je to jedna od najdražih knjiga. Pa kažite mi nešto, recimo to pustolovni roman i ovo što Mhm. kažete sad verovatno vas je i to. Ja se sjećam kao dete isto Aleksandar Dima, to mi je bilo ono kao čudesno. Šta je uticalo na vas recimo u tom književnom smislu? Koje su vam najdraže knjige? Moje najdraže knjige, kad sam se osvestila kao čitalac, Winnie Pooha računam na kao nekakvu svoju filozofsku podsvest od ranih dana pa nadalje. Druga takva je naravno Alisa u zemlji čuda. Ali od svoje 14. godine kad sam zaista počela veoma intenzivno da čitam, moji najomiljeniji autori su Shakespeare i Rabelais. Intenzivno sam celoga Šekspira pročitala uleto za vreme raspusta u prevodu naravno kad sam imala 14 godina, zatim je došao Vinaverov prevod Gargantua i Pantagruela koji je isto tako moja omiljena knjiga, a onda odmah zatim, pošto smo učili starogački, jel, otkrila sam svog najomiljenijeg autora, svog i danas prvog na listi, to je Aristofan i njegove komedije. Dakle, mene privlači ta literatura koja je sastavljena od poezije, od lirike, od humora, ponekad veoma grubog humora, od položaja pisca koji sebe ne uzima suviše ozbiljno i sa druge strane položaja pisca u svetu koji on uzima veoma ozbiljno. I osjeća se spremnim i dužnim da komentariše sve što se dešava, od politike pa nadalje, a politika je život antičkog. Pre svega muškarca, nažalost, ali dobro, to ćemo im. Položaj žena je postao, antičkih žena je postao moja velika naučna tema i u njoj sam uglavnom i radila. Dakle, taj odnos, ako hoćete, taj dvojni odnos prema sebi i prema svetu je nešto što je za mene vrlo važno. I tako pišu i tako osjećaju. I A. Milne, koji je napisao Winnie Pooha, doduše moja najdraža verzija Winnie Pooha je Winnie Pooh na latinskom, Aha, to nisam koji znao. je pun apsolutno najšašavijih kombinacija koje se mogu zamisliti uopšte. I iz tih knjiga, dakle, kad su moji muški prijatelji u gimnaziji čitali Dostojevskog, ja sam čitala naravno Dickensa i Aleksandra Divu, šta da radim. Nikad nisam bila na ovoj strani ozbiljno i produhovljeno istraživanje i ostalo. Ne, ja sam voljela zaista taj drugi pogled na svet koji raskriva, ako hoćete, drugo lice sveta, malo ga obrće kao rukavicu. To je jedna od metafora Bakhtinova kada piše o teoriji dijaloga. Dakle, to je bila moja preferencija i ostala je takva i ja Winnie Pooha mogu da čitam u svako doba dana i noći ponovo, Da, jer u njemu sem paradoksa, sem ludosti, sem nonsensa ima i jako mnogo filozofije. Tako da, do duše, ja sam i sakupljala knjige o Winnie Poohu i neke su veoma ozbiljne filozofske rasprave, gde se raspravlja Winnie Pooh i kineska tao filozofija i tome slično. Tako da, međutim, ako hoćete u principu veselim knjigama, od tih veselih knjiga ima jedna koja nije književnost, ali je zapravo bolja od jako mnogo književnih dela, to je Vukov rječnik iz 1818. godine, gde Vuk kao racionalista govori, ismejava se, ironizira sa velikim idejama, sa svecima, sa crkvom, sa svima ako hoćete i unosi jedan duh racionalizma kojim je hteo da napoji taj narod kome je dao jezik. Ja? da, Dakle, da. taj eksperiment, znate da vi putem humora utičete na narod, uništavate praznoverice, borite se sa crkvom, taj racionalizam, taj veseli racionalizam Vukov je za mene jedna od vrednosti od kojih nikada ne odustanem. Uvijek mogu ponovo da čitam Vukov rječnik od A do kraja.
Da, da. Sjajno. Mislite baš za Vuka Stefanovića Karadžića, jel? To, njegov rečnik. Naravno, Da, 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 da. naravno. Da, ja ga isto volim, ali recimo to nisam čitao. Mislim, volim njegove pesme, te dečije, i dan danas ono pamtim, to smo i kao deca učili. I obožavam ga isto. Isto na ovoj liniji, ono, izvanredan poznavalac jezika, ono, i baš tih igara. Druga tema, Svetlana, pomenuli ste antičke žene, feminizam, to je sigurno jedna od najvažnijih ona stvari u vašem životu. Ja sam Sasvim spomenuo sigurno. i Profeminu, da smo se družili dosta sa Protom i Žoletom iz Škarte i zapravo su mi oni stalno davali tu Profeminu i zapravo sam ih čuvao te brojeve. Vi ste bili urednica tamo od 94. Da. Ali recimo u Osvetnicama, tom romanu koji sam ja čitao iz 2022. je isto vrlo jaka ta možda i najjača u vašem životu ta tema, feminizam i borba žena za, ne samo za ravnopravnost, nego i za osvetu, za pravdu. U to, apsolutno. Znate šta, ja sam naravno bila u onoj grupi pobunjenika, disidenata koji su posle Titove smrti doživjeli da u celu tu priču uleti jedna grupa ljudi, takozvanih slavskih nacionalista, kako ih ja zovem, jel, prikrivenih nacionalista, koji su gajili svoju karijeru, a istovremeno su bili nacionalisti na slavama, jel? I ti ljudi su uporno pokušavali da unište ovaj naš pokret time što su, naši ciljevi su bili dva. Jedno je ljudska prava, a drugo je sloboda izražavanja. To je, priznajem, naivan program. Morali bi nastupiti mnogo šire, ali se tada prosto jako teško izražavalo to, recimo višepartijski sistem i tome slično, ali i višepartijski sistem se pokazao kao nešto što nije najidealnije za demokratiju. No, u svakom slučaju, ti ljudi su ubacili jedan element koji je bio popularan, koji je širio jednostavne, plitke, primitivne priče i to su bila kolektivna prava. A kolektivna prava su naravno nacionalizam, ja? I tada sam ja shvatila da jedino feminizam u tome trenutku, slovenački, hrvatski, hrvatskih žena posebno, hrvatskih feministkinja posebno, jedini daje izlaz iz nacionalizma. Jedini je protiv toga. Jedina, ako hoćete, grupa koja je mislila antinacionalistički su sredinom 80-ih bile žene. I ja sam se konačno odlučila da je to za mene važnije od bilo čega drugog, jer feminizam podrazumeva sve socijalne pokrete koje sam imala u glavi, podrazumeva i ekologiju, podrazumeva dozvoljavanje svih seksualnosti da se izraze i svih identiteta da se izraze, sem nacionalističkog, sem kolektivnog, usmerenog u nacionalizam. Ja? I tada sam se odlučila, sećam se, to je bio kongres u Dubrovniku, veliki svetski kongres ženskog pisma, i ja sam telefonirala svome mužu u Ljubljanu i rekla, od sada sam ja feminista, a šta ćeš ti da uradiš? On je uradio to da je uzeo avion i došao u Dubrovnik na O, 2 dana da proslavimo moj ulazak u feminizam. I od tada mislim da feminizam zaista je jedina, ako hoćete, politička sfera u kojoj nalazi sve ono što treba, što mi treba, to je jednakost, socijalna pravda, život za sve, kvalitetan život za sve i tako dalje i tako dalje. I naravno da ne zaboravimo ljubav prema životinjama i oslobađanje životinja i prihvatanje životinja kao dela našeg života, a ne kao nečega što mi isključivo iskorišćavamo ili mučimo ako smo sadisti. Dakle, to je bio neki prelaz i od tog prelaza, da, bavim se antičkim ženama, tada sam počela da čitam prve članke o antičkim ženama, to je bila disciplina koja se tada tek počela razvijati, pre svega u Americi. I moja poslednja knjiga kod Ivana Čolovića, koja treba ove godine, Bože zdravlje, da izađe, to je Hetera i filozof. I u toj knjizi ja razmatram kako je zapravo nastala evropska slobodna ljubavna veza, heteroseksualna veza. Ja? Kako su se hetera i filozof našli, kako su se ponašali, kako su organizovali svoje sentimente. I ima jedan segment koji mene potpuno iznenadio, nisam ga predviđala, nego tokom knjige sam otkrila da je zapravo jedna od ključnih stvari kako hetera i filozof koncipiraju starost i kako mogu da je doživljavaju zajedno. Tako da je u toj knjizi
Naravno, jako mnogo antičkih primjera, sve na osnovu antike. Nisam išla u istoriju ni prostitucije, ni ostaloga u moderno doba. Zastala sam tu i materijala je bilo sasvim dovoljno. Tako da sa veseljem očekujem još tu knjigu. U slovenačkom je ona izašla, srpska verzija zbog finansijskih razloga ima otprilike polovinu, ali Da, da. neke ostale Sjajno, su da, tu. i to očekujem da sa nestrpljenjem. Svetlana, pominjete starost, pa eto i to želim da vas pitam. Ja sam se isto bavio pre par godina, čak sam jednu knjigu objavio, 100 filmova o invalidnosti. Baš sam jedno godinu, Hmm. dve, ono, intenzivno čitao i teoriju o invalidnosti i gledao filmove i napravio sam neki svoj izbor. A, vi ste na neki način invalid zadnjih godina, vezani ste za kolica, tako da eto i možete i o tom iskustvu da nam kažete nešto, mislim kako se osjećate, da li ste ono kao odbačena na neki način, kakva je Slovenija u tom pogledu, kakav je Beograd i sve to, a i čisto kako ste mentalno sve to prihvatili. Ja sam sad E, prošao kroz smrt oca, on je isto bio u jednom periodu u kolicima i sve to i polako se gasio, tako da su mi baš ovih dana vrlo bliske te teme. Izvinjavam se ako sam vam ono malo ono napadan, kako da kažem, ali eto, i to pitanje. Ne, znate šta, ja sam tu svoju invalidnost doživjela um, sa mnogo šokova na samom početku. Nisam imala pravu zdravstvenu pomoć, ni prave zdravstvene mogućnosti u Sloveniji. Ja sam u Sloveniji od početka doživljavala vrlo neprijatnu agresivnu izolaciju, koja se zapravo već opet nastavlja sada od kako sam invalid. Ali to me, moram priznati, nije pogađalo, jer sam nekako nadomestila tu stvar time što istražujem sećanje, što pišem, što sedim u svojoj fotelji, pišem, 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 a i šta bih drugo. Jedino što bih veoma voljela, sad se intenzivno borim za to da dobijem električna kolica, jer moj muž ne postaje ni mlađi ni moćniji i nema nikakvog smisla da njega iscrpljujem. Voljela bih da se opet ponovo zajedno šetamo. A imala sam zaista u svom životu toliko hodanja, toliko penjanja, toliko planina, toliko nemogućih terena, arheoloških i drugih, da u stvari mi nimalo nije žao što sam sad vezana, pa radi svoj posao koliko budem uspjela. Tako da u tom smislu nemam nekog, to je prošlo nekako bez većih šokova psiholoških i tome slično. Jedino zaista osjećam tu neprijatna sećanja imam na to kako jednostavno nije išlo da prođem kroz zdravstveni sistem. Nije išlo, stalno se nešto pojavljivalo, stalno nešto nije moglo. Sada je to zapravo mnogo bolje. Sada relativno dobro prolazim i imam u zdravstvenom sistemu sam se dobro snašla. Jedino što je sada druga situacija, pošto sam stara i invalid, sada sam još više izolovana nego ranije. Tako da jeste to što se ne poznaju moji romani je posljedica toga. Ja sam u Srbiji neko ko nije prihvaćen zbog svojih političkih stava koji su očigledni od uvek, jel, od 90-ih, 80-ih pa nadalje. Ja sam 80-ih godina pisala o tome kako se manipuliše situacija sa Albancima, kako se stvara apartheid i tome Da, slično, da, kako znam. Kosovo da, zaslužuje nezavisnost i nema apsolutno nikakvog pitanja oko toga. Neko ko ima takvo mišljenje možete zamisliti koliko je popularno u Srbiji. To je- Svetlana, bili ste 50 godina najmanje ono ispred, ali evo pomenuli ste Vuka Karadžića, ja sam se sjetio, ne znam, Tucovića i tako nekih ljudi koji su i dan danas ono aktualni. Vi ste nešto slično, mislim, baš prosvjetiteljica i buntovnica, ali ovo me baš razočarava što i nisam znao da Slovenija, da čak i poslije 30 godina i više, koliko živite tamo, da nemate te elementarne ono, mislim, ovo mi je vrlo čudno. Baš sam gledao dokumentarac u Japanu, vi kažete stari ste, niste stari. Tamo ljudi na 90 godina menjaju kolena, a mislim sistem se ono briljantno ono brine o njima, tako da me ovo baš razočarava. Nama ovdje Slovenija izgleda kao obična zemlja, kao čudo, a vi ste već 30 godina tamo i nemate, mislim, stvarno Pa užasno, ali imam. s druge strane divno ste vedri, divno prihvatate, kako da kažem, to menjanje vlastitog tela i to me nekako, ne znam, ohrabruje, teši i čestitam vam na tome.
Da. Znate šta, dve su stvari koje ja koristim kad sam jako depresivna, kad me uhvati što se kaže, jel? A to je čitam ili gledam nešto o životinjama. I to me uvek vrati u život. To je nešto što me, sem dobrih knjiga, sem recimo Roberta Bolanja, koji je ogroman i koji se čita sa A takvim ja sam to zadovoljstvom u čitao, ovim da. godinama. Perfektno. I što sam, naravno, obaveštena sam šta da radimo. Moj muž i ja sad imamo ritam koji je ubistven za starce, a to je da noću do 3 sata ostajemo na internetu, gledamo šta se događa, gledamo sve kanale koje možemo da uhvatimo, sve obaveštenja koje možemo da uhvatimo i bez obzira na napor i na to, ako hoćete, taj nenormalan raspored i tome slično, ja moram da kažem da sam beskrajno zahvalna što sam doživjela ovo što se dešava u Srbiji. Da, 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 to To je važno, da. Baš mi je drago. Vidim da stvar ima smisla. Ta deca su toliko pametna, toliko dobro smislila neke strategije koje se tek sad otkrivaju. Kako god da se završi, završit će se naravno i na pola i na četvrtinu i niko neće biti sasvim zadovoljan. Znamo kako se to dešava. Ali taj događaj sam, to da su studenti po prvi put, ako hoćete, baš i u evropskoj istoriji, došli do seljaka i do staraca. To je nešto Da, što da. se nikada nije desilo, jel? Tako da neke, znate, neke stvari koje moja generacija nije uspela, nikako nije išlo, ni povezivanje sa radništvom nije išlo, Da. za razliku od zapadnih zemalja gde su levičari i tekako uspeli da to ostvare. Ostvareni su, dakle, neki ciljevi o kojima sam ja samo mogla da sanjam. I ako, kažem, koliko mi bude dato, pisat ću do besvesti, jer sam dužna da to radim iz zahvalnosti. Ali Svetlana, imate neverovatan opus, tako da ste, i po tome se izdvajate. Ono kad sam video na Peščaniku, ono vašu ono biografiju, to je neverovatno, ono kao 3000 eseja, kao ej, to je neverovatno, ono kao neverovatna žena. 100 knjiga, ono, napisala, uredila, to je, tako da je, ali znate, nije to skribomanstvo, ima takvih ljudi, ali to je, mislim, vaše su knjige, ogroman deo tih knjiga su ozbiljne istraživanja, višegodišnja i sve to. Tako da ste stvarno uzor i to je divan život u stvari i drago mi je što vas još drži ta energija. Samo ovo pitanje, Svetlana, zaboravio sam ga. Ja volim kod vas i tu pop dimenziju i to ste imali u nekim knjigama ono baš izraženo, baš u ovoj što smo i mi preveli ikone, ženske ikone 20. veka. Kažite mi nešto o toj vezi. Recimo u Makedoniji dan danas se gleda kao na intelektualca koji prati ono pop stvari, onako malo sumnjivo, kao neki šarlatan, ono, bon vivant neki, ne znam. Vi to sjajno nosite nekako. Recimo, Žižak stalno i on isto koristi, Jel jel vi- da, filmove, sve to, ali nekad deluje malo to egzibicionistički. Kod vas mislim da je to sve nekako vrlo, vrlo prirodno, od uvek išlo, da niste napadno koristili pop kulturu, da ilustrujete neke kao intelektualne stavove. Pa znate šta, ja sam od malih nogu, tako negde od svoje 12. 13. godine, pošto su me vrlo liberalno vaspitale moja majka i baka, nisam imala nikakvih obaveza i niko me nije pitao gde idem i dokle ću ostati. To nije postojalo. I ja sam to iskoristila vrlo razumno. I išla sam u kinoteku u Beogradu manje više svaki dan. Ja sam jedan od onih filmskih frikova koji su vidjeli apsolutno sve što se moglo vidjeti u kinoteci i još i danas sam luda na filmove, potpuno, ja gledam sve što se može gledati i žanrovske i ozbiljne, posebno sad kad se pojavljaju filmovi novih zemalja, zaboravljenih kultura, afrički filmovi i tako dalje, korejski filmovi, nešto strašno zanimljivo. Dakle, filmovi su za mene izvor neverovatnog znanja, pre svega, ja, i sa druge strane stalnog premišljanja šta se događa, zašto ovakvi socijalni pokreti, zašto onakvi i tako dalje. Ja. Druga stvar koja je na mene uticala što se tiče popa, to je da sam u 14. godine, opet ključna godina, počela da čitam francuski El, zahvaljujući jednoj maminoj prijateljici. I taj časopis, za razliku od mnogih drugih modnih časopisa, još i danas neguje prikaze književnosti, pozorišta, kulture, umetnosti, sjajnu fotografiju, feminizam i razne druge stvari, politički angažman za ugrožene zemlje, za ugrožene žene i tako dalje. I ja sam na tom prvo naučila sam francuski, ja? Uz to sam onda dobila još jedan izvor koji sam neobično voljela, to su stripovi o Asterixu,
Da, I da. to je deo te moje pop kulture, ako hoćete, koji i danas kupujem, jer uredno čitam, skupljam recepte, gledam šta je najnovije u modi i kozmetici i tako dalje. I jednostavno uživam u tome, ako hoćete, u tom saživljavanju sa ženskim svetom u nekom smislu, jel? Koji nije nikada bio ekskluzivan, koji nije bio nešto samo princeze i koješta i glumice. Tako da to volim, taj pop volim. I naravno, da ne govorim o tome da volim dobar rock od uvek i volim nešto što je veoma specifično i za čim smo i moj muž i ja potpuno utopljeni u to u svakodnevici, to je rebetska muzika. Da, da, Subkulturna da. grčka muzika, koja je balkanska muzika po definiciji, koja prihvata svakoga i uzima iz svih kultura i svih muzika. Tu ne računam makedonsku koja je najkvalitetnija balkanska muzika, ali elemenata makedonske ima koliko hoćete u rebetskoj muzici. Da, Ima i da. takvih tipova koji su bili rebeti iz Makedonije pa su u Grčkoj živjeli, snimali ploče i tako dalje. Dakle, taj, ako hoćete, taj rebetski sloj je nešto što je obeležilo moj život. I uopšte muzika. Muzika je nešto bez čega ne bih mogla da živim, tako da to su elementi koji čine neki moj pop svet, posebno ova subkultura. Sjajno, da. A i hrana, jel tako? I hrana je vrlo važna. Mislim, pišete O, i dosta i o tome. tekako, Pa da. vi ste antropologinja u stvari, tako da i normalno Moram, pišete i o hrani, da. To je moram. isto nešto što spaja Balkan i istok i zapad i sve to. Pa Mislim da sad tu treba da mi... isto imate, da je to isto, mislim, za nas koji, mislim, ja nisam toliko mlađi od vas, na neki način smo čitali iste knjige, ali recimo impresivno to i nisam siguran da li je to kod vas ta otvorenost prema cijelom svetu, ali verovatno je Jugoslavija malo uticala. Ovo što kažete vi, sad otvoreni ste bili i ka Koreji, i ka Africi i sve to. Mhm. Tačno, Pa danas je jeste. svet manji, sve je dostupno, kao kulture se mešaju nekako onako po defaultu, ali mislim da to vi nekako nosite, možda kao karakter, možda i kao neko nasledstvo iz te zemlje koja je bila otvorena, ona barem deklarativno, ali ne samo deklarativno, tako da mislim da je to danas isto tako vrlo, vrlo važno. To je možda evo jedno od posljednjih mojih pitanja. Zašto je Evropa ovako zatvorena? Zašto opet Evropa tvrđava? Zašto nije otvorena kao što ste vi otvoreni? I prema drugim kulturama, a boga mi i prema drugim politikama. Nekako čini mi se da je evropska politika dosta konzervativna, dosta učaurena, ono, autistična, rekao bih. Kao da ne Jeste. vide gde, da se svet menja i to dramatično. Znate što problem sa Evropom je što je nastala kao pacifistički san. Ali u pacifistički san su se uplele industrije, pre svega između Francuske i Nemačke, to je ključno. I još i danas najveća partija u Europskom parlamentu je ta zapravo seljačko desna partija. Ja? To je prevladavajuća partija i to je tragično zato što prvo evropska poljoprivreda užasno šepa, ta prevladavajuća partija ništa nije uradila na modernizaciji, na ekologizaciji, na uređivanju evropske poljoprivrede, nije ništa uradila na tome da Evropa ima svoju hranu, čistu hranu i tako dalje i tako dalje. A sa druge strane imate čitavu seriju povratnika iz socijalizma koji nisu iživjeli svoj totalitarizam iz Varšavskog pakta, nego ga Da, sad iživljavaju u novom obliku, u obliku fašizma. Ja? Tako da da, što da, se toga tiče, Evropa je nesrećno udata. da, da, da. Prva ideja Evrope je zaista bila nešto sasvim drugačije. Jednu takvu transformaciju ideje koja u praksi postane svoja suprotnost imate u bolonjskom procesu. Ja sam bila na prvim konferencijama oko bolonjskog procesa i tada je ideja bila da svi Evropljani dobiju besplatno školovanje uključujući i doktorat. To je bila ideja bolonjskog procesa. Pretvorilo se u galimatijas birokratije i mešavinu bilo čega. Još uvek do duše postoje programi za mlade, Erasmus i ostalo. To još uvek funkcioniše i Evropska omladina ima mnogo mogućnosti da se kreće i da mrda u naokolo, što je ključno. Svim svojim studentima sam uvek govorila, idite, Da, idite da, što pre od mene. Tako da, to je neki aspekt Evrope koji je veoma loš. A što se tiče onih zasluga, ja moram da se vratim na to i da ih negiram. Sebi priznajem samo jednu zaslugu i to je da sam imala dobre studente. Sa nekima od njih sam i napravila neke knjige i jako sam ponosna na to i voljela bi da sa svima napravim po jednu knjigu. da, da. Ali to je ono što ostavljam i to je ono što je najvažnije
Evo me Sjajno. nas. Sjajno što se opet gledamo. Pa možemo kratko da završimo, Svetlana. Kompjuter nas je usporio, trebalo je da se snimi ovo sve do sad. Mislim da ćemo biti interesantni publici u petak. Sjajno ste ovo i na čudan način fino nas je prekinula minutažu ovo Zuma. Što ste rekli na neki način da posvećujete svojim mlađim koleginicama i studentkinjama i sve to, ceo vaš opus i da se stvari na neki način nastavljaju. To je lepa ideja. Za kraj, ali mi recite šta mislite recimo o toj ženskoj solidarnosti, o sestrinstvu. Da li ste recimo u Jugoslaviji, pričali ste malo o feminizmu 80-ih, da li ste imali takvu bliskost i da li ta bliskost još uvek postoji, recimo i transgeneracijska, ideološka i uopšte feministička danas? Apsolutno, to je neka tekovina, ako hoćete, koja se očuvala za vreme rata, ne da bi na to imali neku pripremu posebnu. Žene su za vreme rata sarađivale preko granica, preko verovanja, preko svih položaja, preko svih nesreća i opasnosti koje su se pojavljivale. Žene su švercovale svoje najdraže zahvaljujući drugim ženama, spasavale su žene iz Bosne, posebno u Hrvatskoj i tome slično. Ja i danas imam prijateljice sa kojima sam se upoznala u 80-im i u Hrvatskoj pre svega i u Bosni isto tako i ni za što na svetu ne bih to prijateljstvo dala. To je neko, ako hoćete, najtrajnije što se može uraditi, a to je da žene mogu i sposobne su upravo zato što su živjele u patrijarhatu, upravo zato što su dobile neke lekcije koje muškarci nisu mogli dobiti jer su mislili da imaju moć. Dakle, iz toga, ako hoćete, iz toga učenja pod ropskog položaja ili položaja pod patrijarhatom, razvilo se neko znanje i neke mogućnosti komuniciranja koje su zaista ponekad drugačije. Ne kažem da su žene sklone miru, uopšte ne. Vidjeli smo ratnice, vidjeli smo političarke, naciskinje i svašta drugo. Uopšte nije to u pitanju. U pitanju je to da postoji mogućnost i ta mogućnost se sastoji u jednostavnom zajedničkom iskustvu, vekovnom iskustvu patrijarhata. Da. Tehnikama koje su izmišljene pre mnogo vekova. Da. Da, pa baš kad pogledamo Evropski parlament danas, što vi sigurno mnogo bolje znate, zato što je Slovenija u EU, baš se vidi to da ima i ovakvih i onakvih žena, ima baš ono karijeristkinja i fašistkinja koje su vrlo servilne prema tim politikama mačizma i ono nasilja, kako kažem, a ima i ono, ima je buntovnica, ima baš, za sreću i vaša predsjednica slovenačka je sjajna bila u par posljednjih nastupa, tako da to je divno, na neki način te tradicije, ono, borbe protiv patrijarhata i nasilja nekako produžavaju, ali teško u Evropi, nažalost. Vrlo teško. Znate šta, jedna stvar je sasvim sigurna, a to je da dokaz jednakosti je to da ima i takvih žena, nemogućih žena. To je dokaz jednakosti. Tačno, A sa druge strane, htjela bih u stvari da se povežem sa ovom vašom glavnom temom, sa partizanstvom. Desilo se čudo koje je jedino Lidija Sklevicki, hrvatska sociološkinja koja je rano umrla, primetila i opisala veoma precizno, a to je da partizani, odnosno komunisti do početka Drugog svjetskog rata su bili urbani sloj koji se naslanjao na urbane žene, na buržujke koje su širile njihove ideje. Kada je počeo rat, međutim, partizani, odnosno komunisti su otišli u područje ruralno, agrarno i sreli su žene koje su bile nepismene, koje ništa nisu znale, a naročito ne o feminizmu. I taj partizanski pokret je za veoma kratko vreme, za godinu dana, uspeo te žene da uveri da će budućnost za njih biti bolja. Kako su to uspeli? To je neverovatan podvig. To je podvig koji se može meriti zaista sa velikim istorijskim promenama. I te su žene postale najveće saveznice i naravno posle rata je to formirano kao AFŽ, kao što znate, odnosno već za vreme rata. I AFŽ je bio politička partija koja je 100 puta nadmašivala komunističku partiju u broju. I zbog toga, naravno, da. komunisti su morali da ih ukinu jer su bile opasno 48. godine, mogli su se okrenuti prema Rusiji.
Da, Naravno da, ne da. bi, ali to je bio njihov strah za vlast. Dakle, u tom smislu mi imamo u svojoj prošlosti ugrađeno svijest o tome da žene razumeju situaciju čak i bez velikog obrazovanja i velikog znanja onoga što se dešava. Jel? Da nisu osvojili žene partizani u godinu dana od narodno-oslobodilačke borbe ne bi bilo mnogo. Da, da. Da, pa dobro, da, vi ste svedok, da, ali znate, nekako smo shvatili, ono kad je došlo osamostaljenje, kao svi smo mislili da je to što smo osvojili kroz Jugoslaviju, emancipacija, otvoreno, sve to, borba za ljudska prava, ženska prava, da je to osvojeno jednom zauvek, ali naprotiv, opasno smo se zeznuli. Mm. A s druge strane, valjda je to i dobro. Svaka generacija treba da se bori nekako za pravdu, za bolji svet, ono. Možda je tužno što ne možeš da im ostaviš neke dobre stvari, a i ako se potrudiš da ostaviš, nekad i odbiju to, kao Jugoslaviju recimo ili partizanstvo. Sad ih više interesira ono fašizam i tortura identiteta, ali to je život valjda, borba, da. I vi ste ono, sjajan primjer toga, borbe, postojane, večne. Možda to ima vezi Pa, sa antikom, da. Koja je vaša oj, tema? apsolutno ima veze sa tim, a ima i veze sa tim što ja ipak vjerujem da treba da postoje privilegovane generacije. Jako bih voljela da radim na tome da neka generacija bude privilegovana, da zraste sa znanjem, a bez problema, i da traži svoj put nenasilno i tako dalje. To bih voljela još da vidim ako bude moguće, mislim da neće. Da, da. Svetlana, hvala vam puno. Nadam se da ćete doći sljedećih godina u Skopje. Spremili smo vam i jedan sjajan poklon. Dobija neko umetničko delo dobitnik glavne nagrade stalno i odaberemo, sad smo odabrali jednu Ja, izvanrednu umetnicu, ovdje Vana Urošević se zove, ali neka bude iznenađenje. Možda će vam Miklauš doneti to, ako ne uspije da ga ukrcu u avion, probat ćemo nešto drugim putevima. Tako da je to mali znak pažnje. Hvala vam puno i prevodit ćemo vas isto. Probat ću da hvala. objavimo ovaj O, leteći to. pilaf sljedeće godine. Znam, to je najvažnije. Širiti ono Jer misao i ono i reč. I mogu samo da, kažite. samo da kažem da sam beskrajno počastovana i veoma srećna što sam dobila ovu nagradu. Hvala vam puno, da. Pa Dubravko Hvala vama. Ugrešić je tu i David Albahari je bio prvi i tako. Tako da mislim da nam je niz sjajan, da. I hvala što popunjujete. Hvala vama. Da, važi. Ajde, sve Sve najbolje, najbolje. Svetlana. Zdravo. Zdravo. Ma dobro.